muraho neza mwese abadukurikiye aho muherereye hose mu mpande z'isi. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho icyegeranyo gikomeye cyane kirimo ibintu by'ubwenge, aho tugiye kubagezaho zimwe muri operasiyo za gisirikare zihambaye zabayeho mu mateka y'isi. Kuva kera hagiye habaho ibikorwa byihariye bya gisirikare aribyo twita special military operations mu rurimi rw'icyongereza, ku buryo byakozwe mu buhanga bwatangaje benshi, byaje no gutuma ibyo bikorwa byigishwa mu mashuri ya gisirikare ku isi yose kandi bikinwamo n'amafilime atandukanye. Bisanzwe rero bizwi ko imihanda y'isi yose ku inzego za gisirikare ari zimwe mu nzego zitinyitse, kandi abazirimo bagira n'imyitwarire itandukanye n'iy'abandi bantu batari abasirikare bitewe n'imigenzereze yabo, bituma mu muryango mugari batinywa kandi bakubahwa. Abasirikare rero nubwo bubahwa kandi bagatinywa ntabwo ari iby'ubusa, kuko baba babikoreye, nko kuba abasirikare bake cyane bakora ibikorwa ubundi byakorwa n'abasivile barenga 100 bakabikora mu minota mike kandi vuba. Ahangaha rero tugiye kubabwira ko mu mateka y'isi kandi ya gisirikare mu isi yose hari ibikorwa bya gisirikare cyangwa se operasiyo zakozwe n'abasirikare bake cyangwa se benshi, bigatungura ababyumvise. Bimwe rero muri ibyo byagiye bikorwa n'inzego z'ubutasi z'ibihugu binyuranye mu isi. Tugiye rero kugaruka ku bikorwa bidasanzwe bya gisirikare byakozwe n'abakomando kabuhariwe kugeza n'ubu bikaba byigishwa mu mashuri ya gisirikare mu isi. Iya mbere muri operasiyo ikomeye cyane yabaye mu mateka y'isi ni operasiyo yiswe Operation Thunderbird. Operation Thunderbird yabereye muri Entebbe muri Uganda. Bamwe rero bayita Operation Thunderbird cyangwa se Entebbe Raid. Entebbe Raid, iki ni igikorwa cya gisirikare rero cyakozwe mu buhanga butangaje mu mateka ya vuba mu isi, cyateguwe n'abakomando kabuhariwe b'urwego rushinzwe ubutasi bwa Israel rwitwa Mossad. Iki gikorwa cyiswe Thunderbird cyangwa se Entebbe Raid cyakozwe kigamije kubohora abagenzi bakomoka muri Israel bari bashimutiwe mu ndege nabo mu mutwe w'iterabwoba w'Abanyepalestine uzwi nka Popular Front for the Liberation of Palestine, mu magambo y'impine nirwo bita PFLP. Bakaberekeza rero icyo gihe muri Uganda, niho bashimuse indege hanyuma baberekeza muri Uganda. Ushobora kuba warabyumvise umuntu abikuganirira cyangwa se ukabyumva umuntu abikubarira ariko ntabikubwire neza. Ku itariki ya 3 rero ishyira itariki ya 4 Kamena 1976 nibwo abakomando ba Israel basesekaye ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda, aho aba bagenzi bari bashimutiwe. Hari hashimutswe abagenzi 106 bose barabohowe, uretse abagenzi 4 bahasize ubuzima. Iki gikorwa rero cyamaze iminota 45 gusa, birangira haguyemo umusirikare umwe mukuru wari uyoboye iki gikorwa ku ruhande rwa Israel witwa Jonathan Netanyahu. Haguye kandi n'abasirikare 45 ba Uganda, n'indege za Uganda ziratwikwa icyo gihe. Operasiyo ya kabiri rero y'Abanyarwanda ikomeye cyane yabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyo bise Kitona Operation. Kitona Operation ujye mwumva igarukaho n'abantu benshi, ndetse bamwe mu basirikare bakomeye bo mu ngabo z'u Rwanda nabo bakayiganiraho, cyane cyane General James Kabarebe nk'umuntu wari uhabaye. Iki gikorwa rero cya gisirikare cyakozwe n'ingabo z'u Rwanda mu mwaka w'1998 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Afurika hahora intambara nyinshi, ariko iki ni kimwe mu bikorwa bya gisirikare byateguranywe ubuhanga bugatangaza benshi mu isi. Usibye gutangaza benshi mu isi y'abirabura ndetse n'abazungu, ndetse n'uyu munsi n'ababyumva nk'aho ari ibintu bitabayeho, ariko reka tubabwire ko ari ibintu rwose byabayeho.
ku itariki ya 4 Nyakanga 1998 nibwo ingabo z'u Rwanda zateguye igikorwa cyiswe Kitona Operation nyuma y'uko zari zarafashije perezida wa Congo Laurent Désiré Kabila kugenzura kugera ku butegetsi ahiritse Mobutu atangiye kuzigarika akanahohotera zimwe mu zari zamugejeje ku butegetsi. Icyo gihe rero umunyarwanda General James Kabarebe niwe wari umugaba mukuru w'ingabo muri Congo, akaba ari nawe wayoboye iyo operation. Nyuma y'uko rero ingabo z'u Rwanda RDF zinjiye muri Congo zigata zifata ikibuga cya Kitona, zahise zerekeza mu murwa mukuru Kinshasa zishaka gukuraho ubutegetsi bwa Kabila. Kabila rero akibona ko ingabo z'u Rwanda zigeze Kinshasa, yahuruje ibihugu by'amahanga harimo na Angola, Zimbabwe, Namibia ndetse na Afurika y'Epfo ngo bize bimutabare. Ubwo rero ingabo z'u Rwanda zageraga mu mujyi hagati zahise zigotwa n'abanzi mu mpande zombi ku buryo ntaho bari bafite ho guhungira icyo gihe. Murumva ko byari bikomeye cyane, ni ibintu bitigeze byoroha na gatoya. General James Kabarebe yarambuye ikarita ya Congo, yiyemeza gusubira inyuma arwana akajya ku bundi butaka bw'umwanzi muri Angola. Bageze rero muri Angola bafata ikibuga cy'indege baranagisana kuko cyari cyarangiritse. Murabyumva neza, indege rero zaturukaga i Kigali zikajyana ibikoresho byo gusana icyo kibuga. Aho muri Angola bahamaze ukwezi kose bahangana n'ingabo za Angola, ariko babasha kuzihashya ndetse babasha no kugaruka i Kigali amahoro. Kwikura rero hagati y'abanzi, warangiza ugahungira ku bundi butaka bw'umwanzi, warangiza kandi ukabanza ugasana ikibuga cy'indege ukanahivana amahoro, ni kimwe mu byatangaje benshi mu isi, bituma mu mashuri ya gisirikare iyi operation yigishwa. Ni operation rero Kitona yakozwe n'abanyarwanda, ikomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akaba ari operation yashyizwe ku mwanya wa kabiri muri operations cyangwa se operation za gisirikare zabaye indashyikirwa kurusha izindi. Operation rero ya gatatu ni operation yitwa Overlord. Operation Overlord niko yiswe, niko bayita. Iki rero ni kimwe mu bitero bihambaye mu isi byakozwe ku mazi, ku butaka ndetse no mu kirere icyarimwe. Iki kikaba cyarabaye mu ntambara ya kabiri y'isi, gikozwe n'ingabo zishyize hamwe ngo zirwanye Abadage. Iki ni igitero cyatangiye kuri tariki ya 6 Kamena mu mwaka w'1944. Iki gitero cyarimo abasirikare 150,000 hamwe n'ibindi bikoresho byinshi bya gisirikare byashoboraga no kuboneka icyo gihe. Igitero rero cyagombaga guturuka muri Normandie mu Bufaransa berekeza mu Budage. Generali rero w'umunyamerika Dwight cyangwa se White D. uwo bise White D. Eisenhower niwe wayoboye iki gitero ku munsi bise D-Day. Iyi operation byarangiye iguyemo benshi, ariko babasha gutsinda urugamba. Operation rero ya kane nanone ikomeye cyane yatangaje benshi mu isi, no operation yiswe Operation Neptune Spear. Iki ni igikorwa cya gisirikare cyiswe Neptune Spear, cyari igikorwa cyakozwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizwi nka USA Navy SEALs kuri tariki ya 2 Gicurasi mu mwaka w'2011 cyo kwivugana ikihebe Kabombo Osama Bin Laden. Bin Laden akaba yari umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa Kisilamu wa Al-Qaeda, akaba yariciwe muri Pakistan mu mujyi wa Abbottabad. Abakomando rero kabuhariwe b'Abanyamerika bakaba baragurutse muri kajugujugu
bakinjira mu kirere cya Pakistani ntawe urabutswe bakamwivugana. Murumva ko icyo ari igikorwa gikomeye cyane, abantu bose ngira ngo barabyibuka uburyo abakomando b'abanyamerika bagiye bakinjira muri Pakistan na za kajugujugu zabo bakamanukira ku migozi, ubundi bakinjira bakagera ahantu mu nzu Osama bin Laden yari n'umuryango we, bagasanga arimo kwirebera rwose filime, hanyuma bakamwivugana. Operasiyo abanyamerika bayikurikiranaga cyane ku maradari, bayikurikirana cyane ku ma internet, bareba neza uko igikorwa cyagenze, nuko bagahita babyina intsinzi. Izi rero ni zimwe muri operasiyo tubagejejeho, ariko nanone ntabwo ari izi ngizi gusa, hari izindi tuzabagezaho mu minsi iri imbere. Reka mbashimire, nge Ndemanwa Nshimiyimana, iyi ngiyi ni Magtar TV mukurikiye. Ubwo rero mukore nyabuneka subscribe, mukande kuri like, mutwandikire kandi mutubwire ibindi mwifuza ko twajya tubagezaho, hanyuma munasharinge iki cyegeranyo kugira ngo kizagere kuri benshi. Murakoze, Imana ikomeze ibane namwe, umunsi mwiza kuri mwese.